Hallo, agus fáilte. Na Naidheachdan Neònach. Príomhscéalach na híthe nach go buan is trí is an rèis stípal úr agus muintear na Nílan siar is an na geman an Oilimpigeach a chumá san scíreach go héin. Becca. Tápalet sa hana haid sin fólas go bhfuil buan a ALBA is an rèis stípal na geman an Oilimpigeach eile a chuid. I réad cholas hán buan menacholachan a rui a stewigúine is an spárs neo Cuir is. It's an menacholachan a chudis an rèis is ans go gurad Faic an newing a ha a rui. Réad I bhíon chuirte an ópa seo rí menacholachan agus bhí an rèis nas taringiche a chuá. Ha dragam go tagabígad duibh a riatar an a lorach a bhíh deánach páirteáil as a rèis. Cuideach a-nochd ha maintear na eile siar is ans gnéid na geman an Oilimpigeach a chamal sa scíre achasan. I réad cholas ha committee an sòisealta fios na eile na éidir cála is an cúpan an tí is an cád is bliana is at a féinach me suúing máta chumal dé a bhí chudaribh muna Olympics. Ha dragan getánach big na hélan an fragadach nes nach gin gan hamar an snáf sa scíre mór go leor agus nach velodrome acha. Ha dragan cuideach nach héil na committee an sòisealta héin a tug sin chomór sa há na geman an Oilimpigeach an tacha de se bhád. Gujara wel sin acu maha neochan na heiche noch.